kuba for example in Uganda culture yo kunaba mu ngaro eri abantu abakunaba mu ngaro nubake munonga nabo kunaba mwijo kuba nkireba ombintu byabintu gumira abantu ohirwe bindi byona cyo bota haka kokora nyindo cyo kongo kunaba mu ngaro chikachirechizo so na mwene nyoni nchiragambira you see Ugandans twine kwega hati nyoni ndeba nkabantu buru bakabatamburana na ka sanitizer and I wonder bwencha abantu bakakargo because this sanitizer ne kuyamba germs nka millions germs twine germs nyingi zikozinga problems in the body not only flu or virus like COVID-19 eje yabeneleta COVID-19 so most of the people actually nyonko mu office yanje hati nyowe amizi nigabaso butaba hariya konka ekikwatagine na sanitizer always naheza kuruga heru nitiko kusanitizinga engaro zanjye and waza kureba nko bwiro bwa COVID-19 abantu babire mbatambura na za sanitizer bari serious endware izizi kureta infections za mwene germs zikacendera abantu bacendera kuribwo munda abantu bacendera korra munonga abantu bacendera okurwara za nanka nemishwija naki because germs zone ziyambaho bro kuba ine germs nyinjo munda wafuna nka akakoko mushwija hati kone karahuka kureta ki kukorasya kutera hanze so problem ne eringu nubwo kwata umuntu mu ngaro direct contact kushanga umuntu wamuhaginga and then fru tware ne rabirana bwo ukushanga umuntu ajuriro kamukisinga nayo no problem mpango ejo netambura omachwantomo so nico rukurebera ngo netambura speed muno then waza kureba right now abantu abingi no kira kushanga ngo nebebuza bishi yo antibiotics zinkumirana zibasa kuntambira senyiga mwene ahansi ya mukameji ekibeta virus yona hetura teine mubazi that's it ero muntu wena kokuboyine waboyine nkafuru waboyine warwara COVID-19 embaze itu kubantu kuherezo mu marwaro no kumaneginga symptoms zize kureta ninga shi obonero obo virus ya leta mu mubiri gwawe but the only treatment for viruses is immune system irani immune system kushanga umuntu oine man gombiri exactly ubwoko bwabwa abasakare bo mu bwawe barya higuru bakubasa kurwanisa ubwoko bwargaheru kuja kutaha so tarho mubazi gwa virus okay irani cyo rukurebera ngo bwiro bwinji abantu no shanga umuntu kankwe cyo kore muri wa AIDS akaboka sirimu no shanga CD4 white blood cells ziri high ziri normal azin but ziri dormant hatushanga ngu that's why wareba nko muodi ya TB wazo muodi za TB omu referrals abinje nabakoka sirimu because no babi ne CD4 ziri high but zitakora you know so the virus is rabamu bwenu kwatwa nendwara ezindi zitakwasire nkaka koka TB karemera mu mere mbazi kakora kikaremera mu bakangira ngo bakakukasiri ngo abantu binji bine TB ngo turyaha twe nabinji tujini yes konka amani gutwi no mubiri ne menji te kubasa kugarabamo konka twaba wiki twagira amani make TB erugayo itutwire twine exactly when the germs for example in our stomach umunda yitu umaragito amahango hatura mwezi tukweta H pylori bacteria no basa kugitunga ezomu harimo bad bacteria ariho H pylori bacteria causing ulcers okay but abantu binji hafunka y'abantu munsi yona bine H pylori bacteria because ne mu hotels especially abakuri mu hotels tokashanga na H pylori bacteria but ulcers eje yumunda those are the bad bacteria tukonga twine millions za bad bacteria ezituro mu mubiri gwitu and nazo ziri useful zabazuru so nje shanga ngo ko kuba yaberiyo mu maragawe
H pylori bacteria when the good bacteria zaziri nyingi kukira bad bacteria mwene kitweta pH yo muntu kushanga ngo pH yawe eri 80% bacteria zo munda ziri 80% nungi then bad bacteria zinka H pylori nezindi ziri 20% turuhura problem in the stomach by the challenge neza kwija yo kugira ngo wafuna nkendwara eyo kumira emibazi every day wafuna nkendwara eri kwetaga emibazi eri stronger munonga eri kwija ku weakeninga ki ziri ya good bacteria zo munda hati zicendera hati kireta ziri za zikizamani hati ziri za multiplying ziba nyingi hati zikozinga ulcers okura ngo umuntu ngo ayinaka koko ka H pylori konka kamurukubi tukakukora ki tukakugenda actually abantu bingi bono bateka ngo ayine kumera embazi ya H pylori ejo bacteria zonka konka yebwa kubalancinga pH ya stomach ezitweta probiotics. That's why na ending up atakizire. So normally immunity yitu actually ruhanga ukwiyabe nakora umubiri gw'umuntu akaguhereza that capacity yo kuhealing naturally. Abo kuba ngo bwiro buyahangiremo abantu hakataro antibiotics says but bakaba koraki bacira arwara n'umushija akira for example nko cyo kurebera no manyu umuhondo cholesterol umuhondo ira kwiyabira rwara umushije umuntu bagumuhereza bamuhondo ayirukana agira umushije gukira atamizire mebazi de echabire logical behind umuhondo nubwo kukire ku boosting immunity today hariho enseri kukire gukora ne bageta Switzerland eine cholesterol the best cholesterol in the world konko mukebe wareba nkugwa kilo 2 nugugure mitwara nana mushanje era umuhondo go gwito gw'amategente umuhondo gwito gw'amategente kumanya ngo abashije bakatwara science yo ndaba tuzomo maduka kugura ko katamanyira ngo no muhondo exactly nagira ngo naguro tugweyinira ore najati nguzuro mubazi guriya gunyambire kumva mpiro muhondo atuguriya mbire mfire konka kuba mpiro gunarwa because umuhondo nugwimusi yo muntu within 2 days yes barebe nishanda kuno hari challenge yitwagizire ogweri igendo ogweri igendo maze muri obujuma bw'oturo rero bakumva ogunyu atagurebere that's it because the challenge y'igutwine hate umuhondo gwitu gwa Uganda no kugira ngo twatungireze ente zenjungu twababo kuzitere bikatu twababo kuzigabura embazi hate umuhondo ngo bagutare safe uzunuhura za brusera ziha ziryo mu matenke so wagunywa no botare safe konka guro gwito gwiro gwenyankore eri yabirezo mbishake kariye bishake kaba kumanya n'umuhondo wakwati nguherera no gureba exactly no gwiye ko buriye bakaba gutukamira bagutwa suti kumanya yabo no gusha wayero actually cyakubekira beta kuno jangu twine nka Ministry of Agriculture eri ku developing that capacity kugira ngo no basa kucebero manya ngo tuguru mu bukoko tukabire tugunywera cyo tukabire tugunywera cyo because abantu boto bakumanya ngo omukujanja ba endwara nka viruses okwerinda endwara by the way no kimanya na cancer immunity yitu niye kutuyamba ku preventing cancer because once wafuna cancer cells the only ekikubasa ku destroying cancer gitaka kuzire ni immune cells so the time okushanga ngo immunity yawe ya very strong no body safe aha cancer aho kwa NSL enabnomo akatafari kona kakuhinduka abnomo immunity yawe ikakiriyaringa kandi kashora nkai omubiri but when immune system yawe ya very weak nikimanyi manyisangu even nobody cancer oine cancer already no botagine but chance zo kujurwara mweni yabo omubiri nera ku multiplying speed era kukakura kwihumagara gachi gensege konkashi kuwa nogamba of course kinaza kubuza doctor tima yaba kiri scientific yaba cyo cyo nshirgayi kabantu kari babarwiri cancer for example enyenda mutugume tugarke tuza aha kororo witu nasange biruko nkamwe kamaze kuzaka ikuretero umuntu bamushabira
ngo pastor yija yamushabira ngo abyarwire kansa kacira nchirge ejo tikiriyo in this world ejo tikiriyo era never omuntu arukureba aha let me tell you you see manyika nkugambira twine ba pastor Kenya yatira abantu bakastavinga bakafangu nibaza kureba Yesu ijo abakenya ijo kabari abantu 10 plus Mackenzie abo bakafu nkanarebero pastor inentebe yabasiba abantu banjegere hano yo mu Uganda tukareba kibwetera hari yakosi y'abantu yabita so the ebintu bya science tubakubita mwebyo. When you have cancer, wajira cancer, the best way ni treatment. They are the better. Warwara siri mota mzira ravizinov. Tari yungu noza kusha. By the way, let me tell you. Umubyedini ruhanga kaherezo umuntu magezi. Korubota kwa isi magezi gawe. No. Because ruhanga wicha kutwana magara. I always tell people. Ezizo kura blessing zi manyani ndonde migisha, manyani ndonda sente, manyanze kunshabira bampe. Wabo tagizire mageze gwa kakwezi nubazaguma bakuguza kadomora kemigisha kamizo no geshuka burizo bangu noronde migi wo tagizire mageze umutwe gwa ukahuro kamangura hanga wica kuhana magari binda kabukwabyona nuza kuba nuza hanshozi nuza kushabura kutega yangura hanga mu mpanga taru people nagenda rara nokwe nembe mwita ikako freezinga ngwa nagire kuronda magara kumba riyo nakora narwa. So to me okushaba n'ikirungi twena ntukimanya tukakurira mu makanisa. I personally my father no muburiza era tine cyo kubasa kumbihara Bible n'amateka ga church ninga manyagona but ko kuza kushoma mu kutandika washoma byona ruhango kuyahangira ense na kibyona no kuyatuhire ubushobozi bwo kozese biri yo munsi tukabitegeka hati yo ntungambiro utangu nawe de ngunyoni nza kuronda umugisha guhugundi abantu bagirana baje batugambira ngo wagirwa pastor kansa yagishabira no ejo netari kansa okay so tinkwenda nyono reba ningambira even ba pastors abari genuine yari pastor seriously arukwereza ruhanga bitari biye kiyaye nagambira ati nobundi nakushabira gindoze kuraguza ogunwe pastor murongi because arahumishije umumanya akija hano yo muri imbara. So akaba na ketabantu mwija mureta bakikora barwira magufa barwire pressure barwe biki sa the time kuyagire kuburra kuyabe nabura yagira ati nanye munshabire mama wanje abira rwire konka mutwire India so ari India mutwire India so abaye bari yarubajwaho bagira kandi tukatwijo kutambira kandi atwowe ponyoko mama wawe uko mutwire India ejo ebi waturetera tubyaba Baby wa Sky TV tukiri aha program yetu kandi tugamba to ahanshonga mwena mukumanya itahirire ihangari yetu we expecting yesterday ministry kurgayo kashobora aha burwirobu urukoro urutakarebwa huga urukoro urwine umutwe urukoro urukureta sanyiga yamani kandi urukutinisa abantu batekateka ngo ni covid so umukugwa ryo natushobora okutwakubasa kutwaza okutwakubasa kugendana n'urwo rukoro kandi nawo wakwakutekateka ko muntu ekikwatirine n'urwo rukoro Dr. nyonka nyuko muntu na hati nchirwine ndagwize na murubujuma bworukoro kunkani ndeba ntaku naza kumara almost esandinki 3 almost a month urukoro rw'enchirwine kandi mbuzirwe appetite tinku kagaji so what could it be? No manya always flu aka virus kaheza kuzamo nikatwara kuba serious kutandika kozinga symptoms nicubakere 4 to 7 days but okukura oine mumushuija okurutina appetite okura ohenda gurukiro ruwike cyitwara weeks ombere kugaraka ku recovering mpora. The only thing cyokwetaga no kureba ngo wafuna vitamin C. You know Uganda nzitingu manya bwenchi tukura kukakwibwa mangu omu covid buri mushaha yabirarga yo wena
obali international obali nkahi akatugambira okuronda vitamin C tugende turye emicungwa turye endimu turye ebyo turye je tukore exercises tubyame na sleep tunywa amizi mengi fruits zin abo kuba umuntu ayine senyiga natural ine kunywa wano basa kufuna juice oshimeye kunywa at least litanki yemwe n'ikintu wano ndakuhiringa so fast actually nanyo rukoro rumbendruire kunganyo rukoro numare turukamara hebiro bino because I know ngu tihari yo mubazi gwaro the only solution no kuboostinga immunity. So Ugandans actually bine kuchendeza munonga kuteka ngu always medication niye kora buri kimwe cyone. That's why always ntugwantu gambira abantu iwe numero mubazi guru stronger like cancer uri no urine cancer uri no numero mubazi gwa cancer but diet nuryeje because bishimiye ku balancing hati washanga umuntu ari yake chemotherapy then ukashanga ryabitoki no buhungana nebyo nibyari kurya no mu food za burijo ubwo umuntu takakira I'm telling you even chemotherapy nyine basa no kumwita abo kwa the drug is strong the damage is omubiri ziriyo zeyongera day by day the immunity is weak because na treatment yo kutamu netwara na cells zizo runomo and then tissues nazo zifuna issues then still cancer teka hiringire zikirumu and then umuntu akiriyo nari yakahunga no muho mucere no muhe bitoki that is wrong ubwo umuntu ashimiye kuba na afuna citrus fruits juices zizari kuzinywa ubwo umuntu ashimiye kuba na afuna vegetables ziziri strong especially cabbage family like za broccoli cauliflower ezezo and then fruits ziziri strong zikumanye ziri rich in antioxidants because antioxidants zonka nizo protecting cells zetu. But the issue neberingu kuraza wa medical doctor wafuna treatment oragire ho wa nutritionist Uganda nazaho nhutu inekizo era waza referral hospital iwujuta yayirebe one day uri umunyamakuru hano uragaruka ngambe office yene nenyera nkoko kureba office studio yanyweje because tina rukutaha nutritionist no harukuza no one when they go baheza kuza medical doctor bafuna treatment bata anene tumora kugira miziro mubazi gwaenda kunyita wena ninjengero mubaza guruga wive raisi ndebira abantu bakufa high blood pressure aho kurigame bazi ngwa yahurira gwa mukora kubi because kwagumizire yahurira yakora because agumizire kuyaheza gumira yanywa kantu keye kari breakfast eje takajikoze takajinywira nobwo ari kuza kujinywa naze kunywa kachayi mukaro ningo nyobushara tine kiyari so omubiri guri aine deficiency rinko muri 80% and then ariyo na taking drugs na teka ngo naza kuhiringa so wabo ine virus like flu ino rukoro ine bici hati yo virus yote kine problem niwe hati umubiri gwawe niwe oguceriro gukora ki oguboosting so normally no etaga kureba ngo wafuna vitamin C ne rugankai vitamin C ne rugo citrus fruits which is emicungwa endimu na nanasi making sure ngo because I always see people ninchira kufuna abantu ba ulcers munonga bakura guza ulcers and for me ninchira recommendinga munonga kozesa endimu because endimu ne healing ebironda era nichorebera nguwo ine chironda chona ha mubiro kata wendimu norachayoma people don't know but endimu wabo wajiria direct ine ulcers ne kushasho munda because of acids. So in nutrition food science tuino kutukujichanginga tukajimixinga nebindi ekachanginga ekarugomo acidic nanka ne eka format ekazomu alkaline. For example wakwata endimu okagita mu bwoki okagiteeka mu na olive oil hatogwe no wakora combination ya rugomo acidic yazomu alkaline. So wabinywa in empty stomach nebi healing ulcers so fast kandi boosting immunity yawe so fast era ngo mu covid-19 abana banje nyonka mbahereze wakwata endimu okatamu olive oil okatamuna na nobwoki okakwata endimu akajiko kamu akache juice yayo okakwata ubwoki obujiko bubiri obuce
wakwata olive oil obujiko biro buki okabuteka mu warm water half y'ekikopo okabinywa mu empty stomach immunity yawe noba wagiboosting mwene nkugambire nti and then omunda eza arusaze ngumanya nizinteganisa tizikereka kuteganisa yes because there yombazi gwa arusaze in this world no haraji romwe rwara kajanja barsa apart from H pylori bacteria ngo wagita no mama nya Uganda tiba kwahura kumanya ngo hariho virus na arusa ero muntu naija kugira ati doctor arusazi ne bikabinga arusa meaning ekironda era nicho kurebera nekironde cya aheru ntucheta arusa aro kushanga umuntu ayine reg arusa umbusho ntujyango umuntu ayine ekironda reg arusa now ekironda cyo tukuzanja bibambaze yo kumera is antacid zitukubantumira for arsas but ekironda nikijanja bwo butafari ubukujanja ubuku repairing tissues zo mubiri so when waba no kwesebe bide binagamba no boosting ezo cells to repair a tissue ninga system akawundo ekironda kiriyo munda sikweta peptic ulcer at the same time niziyamba aha fibers birumu fibers no sugar and then obwochi na olive oil be rich in antioxidants watereba so ntibanye sangu no eliminating na mbweno bwiro mwinzi tokurankazi za vegetables twine vegetables and fruits is to kuhereza umuriri wa cancer yaba ya treatment either chemotherapy radiotherapy or surgery so no manyara umuntu bamukora surgery really nka cancer healing ne koracha ne very slow changa healing ne very slow ahabwacha abo kuba nerves niziba damaged zirizi kutwara oxygenated blood ahabironda nico rebera no murwire wa shukari nabura kwiringa ekironda kwa nerves umubiri kutakufuna so twine making sure ngo to increasing vitamin C intake omuyeke then ekindi mukore steaming hati ogumuzi humsauna you steam especially ejezi kuba zine bishakebe even covid niko twagibitingire tiyo by the way do you know ngo no mu byaro hari abatoye batine sente bakabahiriza bwa panada zariya health center barwara covid kandi bagicira banywe bishaka bagira ba steaming abantu bacha that is it because normally virus yoke kuzomubiri umubiri gwahiza kugistadinga yabe new because senigayo tinsi ya hano ngo bagwa gistadingire gare ni kujumana just jinka covid ngo gistadingira eche munonga 2 weeks weza kugistadinga ejo neta kiri problem okay yebare munonga umushaho kandi naniwe umurebe wa Sky TV twenda kusima munonga twaza kumuraho akadakika kace munonga kandi kuturargeyo ntsa kweza aha namba zesimu konkani urugyo noreba namba zesimu uzikura talent basa kugamba niwe wanohura noyenda indecho kwenda kubuzana munonga akwatire nasanyigana n'urukorro urwo rwizire oine icyo kwenda umukugwa ryaha kandi aje kubanagamba niwe twaza kumuraho kanya kace ntugaruka Sky TV irakari abantu bulirwa kabiri shaishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mukiro otaferwa program omuhingi n'umulisa aha Sky TV
kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukibwaho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Turebere enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu bingi abaryokwe habiremu obutikirizana habamu n'obutabanguka omu maka. Turebere ngu ebi nibireetwamu obuteesigana okushanga otinevunanizibwa aha mukundwa wawe, too much expectations kandi na lack of respect for your partner. Ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi eya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezomukiro. Sakwantu kusiyaho amabaraka g'abantu harimo enshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho n'obuhabuzi kuruga abantu abaryokwe. Nanyo muhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platform zona SkyI TV UG official. SkyI TV irakarya abantu. Program party time aha SkyI TV na nyamhereza wawe aine nina buri Sunday kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabaziyo egi niyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kubona bushanga aha SkyI TV neshanga Makrista Road omurembo orwambara aha henyine noho kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubiteretera ntubyoreka aha SkyI TV chanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banochanga tamu SkyI TV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe aine nina omwishiki wanyu. Lunchtime request show aha SkyI TV okurugoro kubanza Sera gatano shaha munana shayi kumizo mwabazi no twanta omudi ya tamushana akushaba keshongoro cyaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamane wo celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nengashi boyfriend wawe nengashi ex wawe kuruga shaha munana shayi kumizo mwabazi hanuya aha SkyI TV iraka lyabantu is the boy king Nadena Cavs baby bam 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 bam. SkyI TV iraka lyabantu. SkyI TV iraka lyabantu. Twakwakira umunywana wanje umurebe wa SkyI TV twenda kongera kusima mnonga tiyo twaza kuza omuchweka cyaha muheru kandi cyugamba niwe ahanshonga mnonga etwantugambaho eya endwara izire kukora kutinise kuteza umutwe kututuka ukubura appetite ukubura kwa routine ukandi ukaraguza ukanga kucara bwenu omukugwa kiriyo natuganira covid neta na ne ukorro rwa butosha abantu kabera kirire ngo ni covid mbwenu neta na norukorro rwa butosha mbwenu iwe kurigirira ko kugamba ngo yayinde be covid ngo rwayinde rwo rukorro ahabo kuba covid kija nkekido tergarkayo so twayenda tubatugine twayenda tubatagine konka byona urukorro urwa butosha na covid byona kurigirira ho ariwe ntubiragurira ondagurremwe
yongera uthereze umurebe ohereza umurebe wa Sky amanye ukwakubasa kwa ya yakwatwa covid ya yakwatwa urukorro ukwakubasa kongera kubitwaza. By the way, echiwa gamba virus yona no kuba hepatitis tergal kai kashira ga the only option ya virus ni vaccine. So vaccine niye kuyamba ngomubiri gumanya virus ejo okugura dikoreki okugura dirwani period tarochi. So anyone ababire bine mu propaganda nyotinko eje mesama nyembaze dieta bichi nawo niwo kusafaringa muno if it is COVID, because always viruses and vaccines niziherizo mubiri hindi umwanya bwo kuza kubanza gustuding virus yo oyikene kuba kutira kabo mu virus ejo mbakutira ka part ka virus atikaikamu hata umubiri gukamanya kaba within, so that ahika kwizira umubiri kuba ready abo kwa umubiri kuba kwa mobilize kare gwakamanyire okugura akarwana. So taro cha manage tukuza kugira ngo tukoze ingana the way engeri yitu akozere mburi actually nyo covid-19 no kwemba ligamba virus tukwena gishandire nyongani manyangwe dede nabantu no basako, but people bingi bakachira even batagisere nacha manage bako. The only thing is ebeba bagambire umwabene endimu manyaronde ndimu manyogite mu mchunga manyote menanasi manyobigito binyo ebyo mukabirugo hati Uganda mwana ndakumangu turukubi mnoga intamuzi yebya maherese wise kugira ngo mbwe no muntu agumanye namagara marungi echo tukuchifa mnoga kitweta maintenance ngo abantu bakukimanya ngo umubiri w'umuntu guri nko kukureba imodoka no kitama mizi yebona kutambura kitama amajita utekamo oil utekamo break food utekamo ibiyona kugira ngo bikore ki imodoka itemperature. So ito umubiri w'umuntu nagongo ko isa fuel kureba ngo agumanukora twine sero zezuhurire ezikwetaga kunywa mizi kandi ugambire note ko kunywa ritibiriza mizi every day, especially waburwi oine fru yoshime kunywa mizi mingi. I don't know Uganda is bara chenga yarengwa mizi no mubazi even amamwe barwiriro umuntu nabari yaharwiriro umubiri ari kitweta ari abantu binde bokushanga bine utashute jinda ko akugira nyo doctor ni nyuma hamaraka ncherize shukari tinzine na chebeza buri kimwe tinchine kunka maraka ngoma wena nyuma ngana umubuza no nyugira zenge atamizi ko tingani arwirejo. And then when you have virus otine mizi no one no corruption. Some people even take medicine emerete juma anywa tuti as if na meranga ihano atuti ekijuma kirgacho kumunda icyagwa kikwatira wamiro mubazi ushimye kuba nonye at least grasive zati zamizi, so that kuro mubazi gukore ki good dissolving guzo blood stream guze kwa, but people don't drink at the same time mamizi akuwata nugugara eliminating side effects zo mubazi nko kutirwa umutwe okufuna weakness in the joints amizi nugugakora ki. So wawe in flu now tochi tukugira ngo akakuguka kire active Dr. Garuka hwaho kachi abukwa hino kwenda kunkwata ho nani wanomera umubazi gona usheme gumiza mizi gakwingana ki at least chemunonga egirasi ibiri 2 glasses nyoye chamando kureba ngo gwaragaraye bamara ejo no ba warete kizo because nugubasa kugwa hantu gugume ahayigwaza then chindi amazing tuganyo kurugira kilo zitwine katugire ngo umuntu ayine kilo 5 kuzari inkaga ubwo nahitaga kunywa ritemo ya mizi every day. Omuntu ayine kilo nkaga kuzari kinana nahitaga kilo 2 za mizi every day. Omuntu ayine kilo kurugashira kuzari igano ubwo nahitaga ri 3 kuikarina every day. Atumwe ni nyowe abo kuba hata musija muringwa ori muhango ine size nugo mizi go kozesa
uko kuba noremera na no buringwa bwawe nugo mizigo kora so that omubiri gugume because biceka nkaga na 5 aharigana na mizi abantu bakumanya nywaro no rukwija kanja nyowe Dr. Ndwire ndukubi nimpura ndukubi hano nyamfuna kabazo korampe ntuma mizi gagotomera ganywa achiza kugira ati yese ati hati nimpura nabaje iyo yebuza bwo ntikumurwara umushija mwija mu rukubi tubateka drip tubanzo kebuze kandi bachikuta drip ukira kasibye ngo batire mwe tupitano nabaje bakutamuki. The problem is ngo arachitweta public health ejo course abantu binji government iragitire mu mana abantu bine kusomesibwa abantu just indwara zo kureba zitwese biro nani communicable disease abantu barwara za pressure biza shukari ebyo ne birwire bya lifestyle abantu bakabire no barwareze ndwara. Talk about cancer now. Cancer unit tuitanka batakumanya but cancer the only option is prevention. To ine kurinda cancer banze koreki ekwat then ubone kwirukanga because there is no cure for cancer especially ya HR stage ya higo naba kujijanja ba stage ya hansi wakira konka magarani gagumagara jegejege. Mbe nindeba research mu America mbagira ngo these our treatment is tukumanyeza burijo official treatment that is chemotherapy, radiotherapy, surgery in 30 years 40 ti haro treatment erahinduke but abantu abako bagira cancer yabira higo after chemotherapy, radiotherapy after 5 years that is research basing on facts. After 5 years bakorete abamwemba funa recurring cancer because warwara flu ninga covid ekakwata okagire biwakoze sokachira then you have to run umanyengu now nafuna virus nyine nikora the same. Don't relax ngo kuba hati narwara flu then flu because now hati omubiri guriyo ngugeze ukwiringa but to guhereza amani to guhereza bigukwetaga kukoze satuhiro instead nitwongera mukemiko by the way chimanyangu embazi ya senyiga flu ezo tishime kurenga 7 days. That's why wabururenke urukoro no bakwasira kweri kuruchwa waiza kuchweka bakuhereza antibiotics za 3 days okwita akakoko tukwe then hati byasigara ebyo kugira mani impurani shashe chuba mani promushija manyo mushija is part of the defense. Abanda bizi bakushimanya wabo oine furu na senyiga ogoro rushija na part of because omubirungu raising a temperature fighting achi virus. So sometimes omuntu kwa kura yagiro kututuka hagire mbeho ayirukanga kuronde mshija embazi yaje yemshije which is wrong. Tushime kuba no jime era no mushaho tashime kuba najukwereza maybe chamani cha kubasa kuhereza is panado kugira ngo temperature takora ki etakatemba munonga kungata kabasa kuhereza antibiotics again. So ejeje echo kora abantu batere nduru manyafuru manyabyanjire kugenda it just no kugira ngo abantu bakamanyire cyo kora cyokora konka optioning ronda citrus fruits ezine vitamin no manyango mu bitukakora vitamin C and people should know ngo vitamin C yonka ni iri kubasa kuretera waguma immunity yawe strong. So abantu abatakunda kurya fruits always no barwara kandi baspendinga millions in hospitals. I always tell people ngo ine kureberera amagaraga to the extent ngo kwetaga kuza mu irwaro na actually nyoni cyane kubagira wano nda kugira amagara marongi hare doctors and hospitals mweno yerebere kugira to the extent ngo no mara kumara ubwire to kumanya namazina gaba doctors inaro umuntu okushanga mu cyaro agambira ati nyoni nda doctor nanka bona ba doctors bona abo kumanya refer ushanga bona nabamanya hatoga umuntu manye mutakagira amagara marongi abo kwakemanyiza amagarage kugabuzo wa doctor mibazi mwene tumanyisa ngo takwerebere tweda maintenance y'amagarika muremo and now depending ngahabachi abasha and then also poverty manyengu yijo mu nshaho yawe nibigende amagara togine nesindi tokozere because was wa doctor it's a must consultation you pay the money.
Dr. twaza kwendera kiganiro kitu cyo mukasheshaka abantu bakiryoko bakikorra hati abantu bajwara ubukokoro kunka ubukokoro bukibaremire nani nyenda nguga ko tuhereze aha advantages zo treating zo kwerebera no bwira betar covid kutwaga twerebera mu covid cyo kubanza okunywa amizi kunabo mu ngaro okutahoka kokoro na no keeping a social distance bikine effecti aha ndwara hateje eyorukorerumu ninga mixing nko kutwakubentwenda chamani no kurenga twakora nkibe watugambira ebyo kurya bishuma na no kunywa mizi na kurya za vitamin C echo kubanza chabyona noreba twine category y'abantu ba senyigabe kukira kuteganisa munonga special abana abato abo wari babana barwara seniga maningi urubire senyiga umuntu mukuru abana obireze hari ureke byo kuhaginga kwijaka mu ciciro kagirebe then abantu abakuru mu myaka 50 and above abantu nabo senyiga ne bakora ko bimunonga okukira kwabona rutaro then abakaza binenda korabe no mukazi warebo inenda onko kwangire covid I mean akwahangire freji genda naki na kokoro kawe kati tikine buzo kora rugumba ntukiyo by the way abantu nkahamfu ebyo bikibi cy'abantu bakuba berundine munonga kikabire kiri cy'amagezi no buhaku batarho covid wagenda abo kuba na TB ne basakukwata TB na ne basakukwata so akakokoro nkarongi then hate kizube kinde kitwine tushangira abantu bine allergy hata abantu nabo tuba kwahura allergy na cough na flu hati no manya in Uganda almost nka 70% being allergy and then they are still taking medication for allergy. You know when you one omereje mbaza itweta anti-inflammatory drugs allergy is overreaction ya immune cells. Very simple. So the solution echo ine kumanya solution ekabire ringu stopping overreaction cells zireke ko overreacting. You know butafaru bwa onu babutachahura ngo this is dust, this is a virus, or this is a bacteria, zones overreacting aha chazo mubiri gwawe. But obwiro bwingi nekimanyisa ngo toxicity levels and the pH of the body is acidic. Era allergy abantu abakugera toxins nyingi nibakukira yo kufuna those allergy kuba kufuna allergies very strong and allergy ne basakurugo mild ezo severe echendeze quality of life. So abantu bito ine kumanya nindu ya allergy niyo fumbi efumbi hata umuntu shime kumanya efumbi nindu reacting that is one treatment yo kubanza no kumanya no reacting harichi if it is weather ukamanya ngo hatko kuzomumbi orukwijanka hakoro mukasheshi allergy yimuka hatujwara kakokoro waba noyi protect yourself konka ogume otakajeshereka munonge mbwejo yabe weather hatuguma omoyi muko mukasheshe ogizimu abo ojemanyi so mubiri gumanye ngo chernomo weza abantu bingi nibamera embazi ya allergy baikana kufuna side effect bakamanya na side effect. You know in Uganda tumanya side effects umunya Uganda wena mangwe mibazi wena amera ko but side effects zo tubazikora ki tubazikurata so ni chikuru munonga kumanya noragurro rukoro ningoriyo norudiringa na allergy hata abantu na chicho tubakachimanyire basa kushangoriyo urukoro burwangire kukira na allergy niye kozereki niyo rwiri then ekindi making sure ngo wafuna enough rest wabyame chikora ki ekikumara and then the body jihereze exercise tamburaho ozakashana akakashana special ko morning na no mu evening akakashano ine kuba no kazaho waborwire senyiga waborwire senyiga social distance
in any virus ni kikuru munonga. Any virus ni omuntu yaine senyiga utamuhika hi abo kuba yahisi amurane ekora ki ne kwata. So ni kikuru distance ejo de no kujwara ka corona cyo ni kikuru okunabo mu ngaro as a must by the way ejo na virus ni tamburomo gozi waji kwato mu ngaro kokwe kwato munyindo abo kwato kamara bwiro te kwasiremu aha munyindo aho ikubasa kurabireka zo mubiri gwa. So ni kikuru munonga kureba ngo twanabo mu ngaro rojurare waza kuzombasi noza kampara noza kahigira nankani yawe kasanitizer tambura nako ogumeno ka no burgu kwikatayi okananga abantu nibayikana kurya batanabire yabaye umuntu abari yombasa guragonja rya tanabire but oine ka sanitizer hatwa no sanitizing oriye cyo kurya cyawe over 500% jamuzezo. Dene chinde chumwine kora no ku steaming na neriya message y'uwite ito bitukore ya covid yo kugira bishako kabito mbafu ukazuke tucedeshe brand kuyegize cyabireho no mu steaming hot munonga abamweka badamijinga lands ushanga umuntu yagateka gona gakose atamwe bishaka deni areta yitekamo atayisiya umunanko gukokeza kimwe atoshanga yase but waheza kurestinga ukaza hakashana fruit zizi nagamba make sure ngo juice zizo wazinywa nyingi amizi nywari tibiranda bavu then make sure ngo kandi waguma no monitoring embera yawe eri wareba wagira symptoms ziri serious wazo umushaho yagira kuyagaraka kakutereza mukaje. Okay, yebari mnonga zaka 35 kandi izarenga umushaha yitu yahamuheru ngenda kusima mnonga habuguma nitwe kurga ahitwa atandikira kandi kwikahashaheji tuzaguma tuba twine program yo mushaho kandi buri rwakashatu iwe cyawe no kuza ahativa yawe setu mukasheshe kandi okaza okakwata na wayi n'ikibuzo cyawe chandike ukwaragaru cyaha ujuci mbuze kandi akigarukemo ninyenda kushashana nabo abaferirwe abantu babo kandi kushashana ngora nabo barwire na munonga indwara ito abantu gambaho ya y'urukono rw'amani abagira gwize batakukira kandi kubahamiza kuko yamushaho yanatugambira ngo imwe cyanyu no gukora ibi bitwantu tugamba ukareba ngo wanywa munonga amizi mengi icyo nakikwata cya kabiri kureba ngo wayimanyiza ukurya fruits kandi nazo nyingi cya kashatu ukureba ngo wagumano nabo mu ngaro kureba ngo wayimanyiza ukusepa ukugenda hariho abantu abinja bine araji kandi batakukitandisa na nenkorora na sanyiga. So tsaguma tubantu mwine mushahogu oruburu wakashatu shaha zawe ibiri neshicweka obo washikiraho shayishatu kwikashahina tsaguma tuganira no mushahogu natiretera byo bukugu ebitari byo muringo na gumwe na gumwe mbendeza izo barungi Sky TV neza gumaho ine programs zindi izira benzihendera umunyeciro kandi tukagaruka hanye cyakare gundi murundi nasigande akoraje Edwin muhereza wanyu.